Yakın arada Alabuga'da medeni үсеш үзәге төзелеше tamamlana. Учреждение заманча cihazlar, ekranlar, muzika oyun kuralları bilen cihazlandırıla. Bina 4-нче mikrorayonda ornaşkan. Аны finanslauның гомуми күләме 218 миллион сум тәшкил итә. Bina düzülüşünde teşkil aşağıda tuktaptırmıyorlar. İşler 80%'a başkarılgan indi. Binanın içinde boyav bizev, abu yavaştırı işlerine kalıp bara. Bir vakitte bölmelerge yeni cihazlar kaytarıla başlagan. Ближе к мебели, грубо говоря, идется. Boyav işlerin tez arada tügellerge ise bölmeler ezir buluğa yeni kaytarılgan cihazlarını unaştırıp barabız. Tağın bir aydan bu küp funksiyeli zamanşa bina bula. Konser zalı, kafe, aş su bölmesi, spor zalı, irkin klaslar duş bölmelerine kadar var. İcat bilen şıgılarının mümkünlüğü bula. Binada estetik, sanat hem müzik üniversiteleri bulgan sanat mektebi urnaşa. Üzek zamanşa cihazlar, ekranlar, müzik kralları bilen cihazlandırıla. Ул мәдәни җәмәгатьчелек игътибарын үзенә җәлеп итәргә тиеш. Завоз оборудование. Безнең исә барлык эшләрне 1 июльгә тәмамлау, аңа кадәр җиһазларны да урнаштырып бетергә җыенабыз. Binаны төзү Мәдәният илкүләм проекты буенча узган елның апрель уртасында башланган иде. 218 миллион сумга төшкән. Яңа үзәк инде бер айдан ишекләрен ачар дип планлаштырыла. Ел ахырына кадәр Татарстанда тагын берничә мәдәният объекты төзелә яки ремонтлана. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Максим Бегашев, Алексей Касымов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.